bilang Rohan Chief Executive Member Karbi Autonomous Council, lakan MLA Bida Single, Dorsin Rohan, lakan Council elected, lakan nominated MSC doan, lakan pilih lakan somai lang masitong Karbila Medamai, KCS, lakan kapre no charge song, lakan si Karbon Bajola. 2021 ini kan September jeklo song talk lakan central government bong termasuk dalam dorong talk especially pini karbi alam pan official language ke pamalan no akan si ke suggestion kita itu lebih no hal bangso clause 3.2 central government lakan song talk bong astok make people sih mata ate non ke bang dilang itu sih itu karbi long termasuk council no kami mereka official language karbi pen paman pun orang itu pinaan kacing yang dia dalam pembicaraan kok itu mon bisa dalam long dia pakai dalam pembicaraan ke asamis masih tok ulit ke bangke no ke betang lam tetap masih masalah masih suggestion kita itu sih kebelo I really appreciate the step taken by our Honorable CM Rohan, and I also thanks to all the 6 militant groups who have recently signed this very good piece of code. Masih 3.2 long bang suggestion ke betul, kachoro lang kasi ni paklang tu lo, kasi kati may pick ang thelo, karbi lo kung mas council aro tami may thang alam ki kaya tu toklong ko, chinigong ko, lapen karbi ang mo kito ang tang kito karbi lo dominated area lo tami itu may thang alam ki kaya tami itu toklong ko, chinigong ko, nasi lagi may step lo, lapen aki may step ke kailangan lo si suggestion kito nasi kaya betul, si pinilabang so may lo. Nidi, alam itu kan kita yang kita dalam teh, ni kan sama juga curug apa kan, kasi lan kita jadi dalam teh itu